Tako da količina ugljičnog dioksida zavisi od toga da li ćemo mi biti ovakvi mali kao što jesmo sada ili ćemo biti veliki kao što smo bili nekada. Tako da, apsolutno ta teorija evolucije ne stoji. Smatram da je kreacionizam u pitanju i smatram da posle propasti jedne civilizacije dolazi uvek ledeno doba. Znači, smatram da je bilo više puta ledenih doba kroz istoriju unazad i da smo mi opet dosegli neki stepen razvoja što ću, kad bih sporedio sa građevini, na primjer građevine, pogledajte lepotu zgrada u Beogradu iz 1800 i neke godine. One i danas ponosito stoje kao lepotice grada Beograda, kao i lepotice svih ostalih gradova. Smatram da je u to vreme civilizacija itekako bila na nivou, jer ne bi imala taj domen arhitekture. Samo pričamo o arhitekturi. A ovo se zove piramidama, o tim nekim stvarima, to je besmisleno pričati. Gledao sam na određenim ruskim sajtovima mašine za rudarenje, kao što mi sad imamo ovo za kopanje uglja, što je upropaštena, ali puta 10 takih velikih koje su se bavile ozbiljnim rudarenjem, gde su, da kažem, pravljene te neke serpentine koje dan danas možemo da vidimo svuda po svetu i koje su nama obrazložene da su to prirodne pojave. Jesu prirodne pojave posle obrade upravo takih mašina. Znači, mi živimo u vremenu kontrolisanog znanja. Po padu Aleksandrijske biblioteke postoji monopol nad znanjem i mi smo vrlo, vrlo ograničeni po pitanju informacije. Sad ono što si ti rekao u suštini sugeriše i na to da su slične mašine, samo verovatno većih kapaciteta, postojali u prošlosti. Ja sam siguran da one postoji i sada, da mi mnogo toga ne vidimo, da smo jednostavno kao životinje koje žive u jednoj maloj barici i pomislili da je to ceo svet. Znaš koliko je aktualna trenutno priča u samom američkom senatu o tome da li su oni među nama, da li su NLO objekti zaista validni. Imam dosta pitanja na tu temu, ali volao bih da krenemo od onog što mi je nekako najčudnije u celoj priči. Zašto se ćutalo ako uzmemo još onaj čuveni događaj u Roswellu od 1947. pa sve do 2023. konkretno u zvaničnim medijima? Pa ćutalo se zato što je Tesla radio taj projekat Digloke ili zvono. Sad, pitanje je ko je izašao iz tog zvona koje je tamo palo u Roswellu. Da li su izašli neki likovi u SS uniforma iz Neue Deutschlanda, pošto znamo da je Marija Olšić sa Teslom radila projekat taj više tih, kako se zovu, okruglih letelica. Vrilova, koje mi znamo kao, ne znam, kao svemirski brodovi, a postoje i ovi kao cigarete što ih gledaju, koji se neverovatno kreće po neverovatnim uglovima, znači kreću i ubrzavaju za ove letelice koje imamo, oni su itekako napredni. Nelogično je da taj neko ko je sagradio piramide da je nestao, da kažem, ispare. Smatram da su oni tu među nama i jednostavno da nas sagledaju kako naš napredak teče u tom smislu, kao, ja sam to citirao više puta, kao što kad mi gledamo reality program pa se blamiramo tamo u realitima najstrašnije, tako i oni nas gledaju u našim ljudskim blamažama i čude su čuda. Ali opet taj neko ko nas je kreirao, stvorio, ima puno ljubavi za nas i razumevanja i čeka da se mi, kako se kaže, uzdignemo sa puta propasti. Eto, jedno od pitanja bi takođe bilo da li misliš da će sada Pentagon doneti neki drugačiji zaključak za javnost? Ne. Mislim da će opet to prikriti kao i do sada što su radili. Ako se osvrnemo baš na komunikaciju Nikole Tesla i Marije Oršić, tu postoje dokumenti koji govore o tome da su imali i jasnu prepisku i sve. Ono što jeste velika misterija, ti si spomenuo to skorocenija vezano za Teslu i za 7. januar. Šta se na kraju desilo sa samom Marijom Oršić? Marija Oršić i Hannah Reich, one su zajedno sa tom elitom Trećeg rajha napustile Nemačku i otišli su u Neue Deutschland. Oni su napravili na južnom tom polu koji Rusi ga
zovu Antarktida, napravili su tamo jednostavno svet za sebe i oni tamo žive, tamo su egzistirali. Sad, da li je istinita ta priča da je Hitler ne znam koje godine u Južnoj Americi tamo došao, pa tamo je da je umro, ili je skroz u nekoj drugoj percepciji svesti, ne znam, nemam takve informacije. Siguran sam da ta žena i kao Marija Oršić i Hana Rajić da su jednostavno izuzetne bile, kao što je Otor Škorceni izuzetan bio. On se čudio čudom kad je bukvalno bez zaustavljanja stigao do Pančeva, čudio se šta se desilo sa tim herojskim srpskim narodom. Iskreno, ja sam se čudio čudom dok nisam dobio prave informacije, dok nisam saznao o toj našoj bruci sramoti vlade u Londonu, izbeglištu tih naših kraljevske porodice i svim tim sramotama koje smo doživjeli tada. Sad, kad spomenuo tu priču, eto, ono što dosta ljudi možda i ne zna jeste da je reč kamikaza izvorno vezana za, neću reći srpsko podneblje, ali za srpski čin, jer jedni od prvih ljudi koji su koristili taj način borbe su naši piloti koji su bili stacionirani, ako ne grešim, u Zemunu. To je jedna stara eskadrila aviona koji su se isto sukobili sa Nemcima i pošto su imali mitraljeze koji nisu mogli baš da načine neku ozbiljnu štetu, oni su išli na to da svojim avionom udare u Nemački. Ja u to ne sumnjam, ja ne sumnjam u hrabra srpskog vojnika. On je to dokazao kroz istoriju srpskog postojanja i siguran sam da je to tako bilo. Dosta je priča koje se vežu za 41. godinu i za postupak i naše vlade i kraljevske porodice. Da li su oni znali šta će, recimo, prouzrokovati njihove odluke? Kad je na vlast došao Slobodan Jovanović, beše profesor ustavnog prava, to je propast bio Srbije u tom trenutku, da kažem propast Jugoslavije, i naravno da se znao epilog te cele priče. Ja bih kao nekih sinkronicitet napravio, sporio sam ga sa nekim ljudima koje neću sad da imenujem, ali znajući kakva je njihova psiha, odmah sam je premetno u psihu tog mučenika nesreće i jednostavno kraljevska porodica je morala da ostane sa srpskim narodom da podeli i dobro i zlo, jer kapetan nikada ne smije da napusti brod, mora da ostane na brodu i da ode zadnji sa broda. Ništa ne bi bilo tako kao što je bilo da oni nisu napravili taj sramni čin. I zato sam ja protiv toga da Srbija postane monarhija ponovo. Ne može da postane monarhija, mnogo su velike te nesreće. Pođimo ovde od Beograda, Jajince, Staro Sajmište, Kragujevački đaci, Kraljevo, pa onda Jasenovac, Savaje, toliko toliko tih nesrećenih ljudi donela u pravcu Beograda, jednostavno da je to je velika prepreka za ponovo obnovu monarhije. Srbija ne može da bude ponovo monarhija. Ti sad, eto, pomenuo te granice koje su nepremostive i crvene linije, imaju i crvene linije koje danas traju u našem narodu kada se pomenu određena imena. I jedno od imena koje se često svrstava na pozitivnu stranu, onda u nekom drugom društvu ili za drugim stolom u krajnje negativnu, jeste ime Milana Nedića. U koju bi ga ti polovinu stavio ako se on uopšte može odrediti? Moja pokojna baka koja me, da kažem, čuvala dok sam bio mali, znači nije rođena, ali ja smatram kao da Marija Dejanović mi je pričala, ona je radila u hotelu Mažeti kao kuvarica i pričala mi je o Nediću i o Ljotiću i o tim, ko se zove, zbivanjima u Beogradu u tim ratnim vremenima. Ništa lepo o tim Nedićecima, Ljotićicima nije mi rekla. Stoji to da sam dobio informaciju da su oni spasi dosta srpske nejači koji su pobjegli od noža iz nezavisne države Hrvatske. Međutim, smatram da je to trebalo da se zna, trebala da se zna reakcija njih unapred, kao što su oni unapred imali plan i ostvarenje, da kažemo o tome da trećinu treba ubiti, trećinu prekrstiti, trećinu jednostavno asimilovati. Tako da, šta su oni uradili po tom pitanju? Ništa. Pobjegli su u London i sakrili su se tamo. Jednostavno, kada nisi sposoban, ne hvataj se u kolo da igraš. Jer ne prihvataj se određene funkcije ako nisi sposoban da izneseš tu funkciju do kraja.
Uživati u privilegijama je, da kažemo, onako pozitivno, međutim, kad se uživati u neprilikama, to je samo stvar za velike ljude, za odabrane ljude. Jednostavno, moj imenjak Karađorđe je tragična istorijska ličnost koji je završio kako je završio, svi to znamo. Međutim, Karađorđevići su za mene, ne računajući Petra Karađorđevića koji ima nešto pozitivno, svi ostali su za mene katastrofa. Pa o Đorđu Karađorđeviću se također dosta... Isto, ja se izvinjam gledalcima, o njemu sve mislim najlepše, on je nastavio poslije, da kažem, 45. da živi najnormalnije u Beogradu. Jedan čovjek koji je prošao ruska ratišta, pokazao jednostavno put kako uzdugnuće srpskog vojnika, kao ovi naši heroji koji se sada bore u Danbasu i tako su sve dužno poštovanje prema njima. Kao da pričamo o Dejanu Beriću, da pričamo o ljudima koji jednostavno koji su opravdali obraz srpstva, srpskog junaštva, herojstva, viteštva. Pričat ćemo i o tome. Ono što je zanimljivo za Đorđe Karađorđevića jeste da su njemu Nemci nudili da bude Nedić pre Nedića, ali je on to odbio. Pa bio je upravo u tome što je odbio. Jednostavno, to je nezahvalna uloga i smatram da to niko nije smeo da prihvati. I jednostavno da ta vojska kad se povlačila sa linija fronta tamo gdje je trebala se bori, trebala da bude svesna da je to sunovrat srpskog naroda prvenstveno. Da će ovi atakovati na nas kao što će ponovo atakovati nas ako bi se naša vojska povlačila sa bilo koje kote linije gde je ostavljeno da brani ovu zemlju i ovu nejače. Ti znaš da postoji jedan Karađorđević koji je tebi vremenski dosta bliži i u jednom momentu je čak i predstavljao opoziciju Slobodanu Miloševiću, ali je onda marginalizovan iz javnosti. U pitanju je Tomislav. Tomislava sam lično upoznat, Tomislavu kao čoveku mogu sve najbolje u superlativu da kažem, ta neka njegova dostignuća ne znam. Upoznao sam ga na Oplencu sa Rajom Đurđevićem, ocom Milice Đurđević, tamo imali smo neke određene komunikacije. Bio sam na njegovoj sahrani. Bila je tu elita naša, zapoznao sam situaciju da je bila ona Plavšić, bila sa Čedom Jovanović, to mi je bilo onako vrlo... Specifično, da ne kažemo nešto drugo. Da, tako da, ali sad sa ovog vremenske razlike pa pogleda, sad mi ništa mi nije nejasno, sve mi je jasno. Znači, vreme često pruži odgovore. Da. Mi imamo poštenu vremensku razliku ako se osvrnemo i na slučaj čoveka koga smo već pominjali pre emisije, a to je Mustafa Golubić. O Mustafi Golubiću sam čitao kao učesniku, da kažem, između ostalog i Mlade Bosne, znači učesniku u tom sarajevskom atentatu, da je sa Vojvodom Vukom ratovao kao komita u Makedoniji, srpskoj, južnoj, da kažem, južnom delu Srbije, takozvane Makedonije, i da je jednostavno da je bio sapisan u tom solunskom procesu. Smatram da je on nagovaran da ubije Aleksandra Karađorđevića u Solunu i da na neki način da je možda čak i bio taj problem apisuju cijeloj ekipi ili možda to tako ispisano, tamo prikazano od strane ovih ljudi koji su im željeli da im dođu u glave. Znam da je poslato od oca Vladimira Dedera poslat u Pariz da studira pravo, da je bio osuđen na godinu dana u solonskom procesu, da je poslat da studira pravo i taj njegov uspon je evidentan, da je on postao čovjek koji je ulazio bukvalno u Kremlj kod Staljina kako je hteo, kao sada to što može Prigožin i tako neki pojedinci. Jednostavno imati telefon od čoveka koji na takvoj funkciji, da ti se on javi na taj telefon, to je retkost, da tako neko ima da sluša. Smatram da je priča o tome da je Mustafa Golubić na Zvezdari stradao netačna, jer u knjizi o Vladimiru Dediru stoji kako se on vraćao iz Meksika, ako je to on, gde je ubio Lava Trockog. Znamo da je Lav Trocki bio taj eksponent masonerije, da je doveden tamo zajedno sa Lenjinom da satre ruski narod, da mu napravi permanentnu revoluciju, da je te permanentne revolucije da se desi veliki genocid ruskog naroda. I sa pravom je poslao Stalin
da on bude tamo ubijen i da bude baš ubijen na taj kao kultni masonski običaj da bude pijukom ubijen. Mustafa Golubić, lovili su ga najstrašnije engleska služba i tražili su ga da ga uhapse, znači da pri povratku iz Meksika da ga, pretpostavljam, da ga likvidiraju. Međutim, interesantno mi je ako je to on, kako je onda sa Churchillom uspostavio tu pozitivnu komunikaciju, ali ništa me ne čudi, znači kad je Otto Skorceniji pokušao da je taj desantu na Drvar, to je jedina neuspjela akcija Otto Skorcenija, kad je pokušao da ga uhapsi, on je se evakuisao, Englezi su ga evakuisali na Vis, ne znam odakle se vratio posle nešto u Sovjetski savez. Interesantno je ta cela priča, ali ništa me ne čudi Engleza, oni se uvek dovijaju, okreću na stranu ljudi s kojima mogu da dosegnu pobede. Oni su sve spremni da čini za pobedu, da bi oni bili dominantni.